Gospodine Kopić, objasnite nam, molim vas, na koji način se ta vanzemaljska bića, odnosno naši preci, hrane ljudima koji žive na ovoj planeti? Da li je to zlato, da li je to ljudska neka energija, da li je to krv beba? Znači, na koji način oni crpe našu energiju i na koji način tamne sile uopšte manipulišu božanskom projekcijom? Dakle, svako se hrani nekom hranom. Mi imamo hranu koju jedemo, to su biljke i životinje. Neko se hrani čak i energijom, takozvanom pranom. Neko živi na prani, ima ljudi koji žive na prani. Neko živi samo na vodi. A ta bića, na višem nivou, ti bogovi, oni se hrane frekvencijama. Znači, sad treba razdvojiti dvije grupe. Jedna grupa je oni koji su tamni, to je u stvari crna magija, a drugi koji su svjetli. Svjetla bića se hrane preko takozvanih jagi ili žrtvenih obreda. Znači, kada se u vatru nešto baca. Šta se baca u vatru? Baca se voće, povrće, mlijeko, riža, uglavnom biljke. Te biljke, one imaju satvičnu prirodu. Znači, satvična priroda znači da je to čista priroda. One imaju satvičnu prirodu i to tokom izgorjevanja uz određene mantre, to je znači zvukove, to se pretvara u energiju koja ide gore prema višim sferama. Tko tu energiju prenosi? Tu energiju prenosi vatra, to je taj Agni. Vatra i dim. To je taj element vatra, dim. Znači vatra je element vatre koji ide gore, zagrijava atmosferu, a dim je element zraka. Znači elementi zrak i vatra prenose tu hranu njima. I oni jedu tu hranu. Oni se hrane tom hranom. Ta hrana je satvična, ispravna, propisana od svetih spisa. I to je evolutivno, znači mi evoluiramo na taj način, izgaramo u sebi te nečistoće, a oni nam šalju pozitivnu energiju koja nam pomažu da mi opet čistimo svoje nečistoće i da evoluiramo i da nam bude lakše u životu, da imamo čisti put u životu, da imamo što manje prepreka. Ova druga strana, tamna strana ima svoja tajna društva. To znaju ljudi, sve iluminati, masoni. Neka od tih tajnih društva možda su i pozitivna, možda su neki iluminati i pozitivni, jer iluminat znači svjetlo, prosvjetljeno. To ostavlja njima na dušu. Međutim, većina tih tajnih društava, zašto su tajna? Zato što nešto taje. Znači, kod jage, kad radimo jagiju, kad sam bio u Indiji, može doći ko god hoće, otvoreno je sve. Nema nikakvih problema, nema nikakvih tajni. Normalno da brahmani znaju taj proces, znaju te mantre kako to ide, oni ne mogu objašnjavati šta se to što radi, jer to je velika nauka. Ali ti možeš biti tamo, možeš vidjeti šta se dešava, nikakav problem. Am namaha shirasi, am namaha mukhamandale, im namaha dakshinajaktuhi, im namaha vamajaktuhi, om namaha dakshinakarne, om namaha vamakarne, rin namaha dakshinakapole, rin namaha vamakapole, lim namaha dakshinanasapute, lim namaha vamanasapute, em namaha urdhroshte, aim namaha dharoshte, om namaha urdhadandamamdo, aum namaha dhodandamamdo, am namaha ikvaja, aha namaha asye, kham namaha dakshinabaho, khan namaha dakshinakorpa, गम नमः दक्षिण मणिमंदे घम नमः दक्षिण हस्तदले जन नमः दक्षिण हस्तांगुलियत्रे चं नमः वामबाहो छं नमः वामगोर्परे जम नमः वाम मणिमंदे झं नमः वाम हस्तदले जन नमः वाम हस्तांगुलियत्रे घम नमः वामपादे नमः वामपादले धं नमः वाद वामजारुणी धं नमः वामलिंगायां नं नमः वामपादांगुलियत्रे फं नमः दक्षिण पार्श्वे फं नमः वामपार्श्वे वम नमः पृष्ठे धम नमः नाभौ मम नमः जठरे यम नमः हृदये ऋण नमः दक्षिणांशे लं नमः वामांशे वम नमः स्कंदे शं नमः दक्षिण
उत्तरकक्षे शं नमः वामकक्षे सं नमः दक्षिणपाणिपादान्ते हं नमः वामपाणिपादान्ते लं नमः हृदयादिमूर्धान्ते क्षं नमः हृदयादिपादान्ते ॐ हां हुं शिवाय नमः सर्वाङ्गेषु पुष्पैरञ्जलिमा पूर्य शित्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितम् शुद्धस्फटिकसङ्गासं द्वात्रिंशलक्षणान् पद्मासनस्थं पञ्चास्यं प्रतिभक्तं त्रिलोचनम् विशालाक्षं ज्ञानचन्द्रं गलाधरं धवलेशानवदनं पीतं तत्पुरुषारणम्. Kod tajnih društava samo članovi tih društava mogu prisustvovati tome. To je prva stvar. Druga stvar je, oni polažu neke zakletve koje su vrlo nezgodne. Zašto su nezgodne? Zbog toga što to utječe na psihu. I ako ti napustiš to tajno društvo, to je objašnjavao Aleister Crowley, to je objašnjavao i drugi, znači onda to utječe na tvoju psihu da te ta zakletva, da to naruši psihički i ti na kraju nastradaš. To je jedna stvar, a druga stvar, oni ti rade neke stvari, tamne stvari, koje djeluju na tebe i možeš nastradati. Šta oni sad koriste, šta oni koriste u svojim obredima? Znači, ja nisam stručnjak za tu tamnu stranu, ali imamo dovoljno informacija i mi koji smo na svijetoj strani znamo otprilike šta oni koriste. Otprilike kažem. Ja. Ono što se zna iz štampe, iz medija, zna se da, recimo, jedan veliki obred crne magije, negativni, je svinjokolja. Strašan obred, grozan. Ali to je ušlo u narod jer su Anunnaki podvalili da je to ok, da se jede to meso. Znači, kada je doba svinjokolje, toliko tih nedužnih bića su zaklane, priklane. I oni vole to meso, vole tu krv i oni se hrane se tom hranom, znači prvo se hrane hranom kad se zakolje svinja, hrane se tom krvi, što mi ne vidimo, to su vampiri. Zatim se hrane sa tom hranom kada ljudi pojedu tu hranu, pa preko njihovog probavnog sustava, preko želuca, oni dobivaju tu energiju životinsku. I druge religije, znači, rade istu stvar. I pravoslavci imaju svinjokolju, oni isto kolju svinje, bez obzira što su, ajmo reći, drugi smjer kršćanstva. Tamo se isto ubijaju svinje i žrtvuju te životinje, žrtvuju svom Bogu, to je svojoj tamnoj strani. Židovi imaju isto običaj da kolju, ne znam šta oni kolju ovce ili ne znam, već šta kolju, i onda oni to daruju drugima kao oni su tu sada darežljivi, suosjećaju s onima možda koji nemaju i tako dalje i tako dalje. Ista stvar, znači sve je to žrtvovanje tamnoj strani. Muslimani, oni ne kolju svinje, ali kolju ovce. I oni mogu nazvati svog Boga kao god hoće, koji god hoće imenom, ali to je žrtvovanje tamnoj strani. To uopće nema nikakve dileme. I ono što rade u širijatu, znači one kazne drakonske, osjecanje ruku i nogu, to je isto žrtvovanje tamnoj strani. Jer ta tamna strana, ona uživa, ona pije krv kad se osjeća ruka ili noga ili stopalo. A to se rade u ime tobože neke pravde. Pravda koja je drakonska, koja vodi i dalje do straha, znači cijela stvar je suština da se održava strah u Matrixu, ne zbog nikakve pravde, njih nikakva pravda ne interesira. Njih interesira samo održavanje Matrixa. Straha, terora, kontrole. To je cijela svrha svih tih kazni. Svih tih zatvora, svog to pravosuđa. Ne kaže da ne treba prestupnike kažnjavati, ali ne tako. Prestupnike treba preodgajati, znači izbacivati negativne sile iz njih, zatvoriti ih i natjerati ih da rade duhovne prakse, da se mole, da meditiraju, da uče, ali pravu duhovnost. I to bez milosti. I onda na taj način se oni čiste i na taj način neće više biti takvi kakvi su bili. Neće imati u sebi te negativne entitete. To je jedini način, ali on to ili ne znaju ili ne žele, jer onda ne bi mogli držati strah i kontrolu.
jer bi se ljudi popravili i to bitno bi se popravili. Korijenito, a to njima ne odgovara. Zatim, znamo da su gore ovi na sjeveru, znači Skandinavci, da su oni žrtvovali ljude, znači žrtvuju se i ljudi. Bogu Balu ili ko zna kojim bogom. To je ta, u stvari, to je njihova okultna praksa, žrtvuju se ljudi i žrtvuje se njihova krv i to je opet još veća hrana za njih, još veća žrtva, a najveća žrtva su mala djeca. Mala djeca koja luče taj adrenohrom prilikom velikog straha. Djeca su u panici, kada se djeca ubiju, to je grozno za govoriti, međutim onda se izlučuje se taj adrenohrom koji je njima služi za pomlađivanje i za održavanje vitalnosti i oni su prisiljeni da to stalno koriste i kad prestanu koristiti, onda se opet vrati na stalno, budu još stari. Vidimo te slike tih zvijezda koje su to koristile pa nisu koristile. Tako da to su te grozne stvari koje se dešavaju. Uglavnom, znači, demonske sile koriste za hranu, preko ljudi koriste za hranu životinje i ljude, a svjetla strana, znači božanstva koja su u skladu sa Bogom i Božicom, koriste biljke. Jer sam Isus je rekao da je on ostavio svoju krv u biljkama. Svoju krv u biljkama ostavio je tako da bi mogao liječiti ljude. I onda je to, znači oni pozitivna bića dobivaju tu satvičnu hranu, a negativna bića, znači tamna strana, dobivaju tamasičnu hranu. Imamo 3 gune ili 3 kvalitete prirode. Jedna je tamas, to je znači neznanje i to su ovi koji pokoravaju druge, koji drže u ropstvu druge, koji ubijaju druge, to su onaki, to je tamas, čisti tamas. Imamo rađas energiju koja se koristi za stvaranje, za kreiranje, za uživanje. To su ljudi koji ne moraju biti loši i vole uživati u životu, u hrani, u pjesmi, u muzici, u bilo čemu. Imamo treću gunu ili kvalitetu, to je satva, to su ljudi koji su čisti, koji su predali sebe i svoju energiju u božanskom. I sada, to je bitna razlika. Znači, jedni idu prema tom izvoru svijesti, prema tom Bogu, pravom Bogu, beskonačnom, a drugi idu prema tami. I ta tama mora stalno sebe hraniti da bi se održavala. I oni su, nažalost, zaboravili su, nažalost, put prema Bogu, prema božanskom i vrte se stalno u krugu. Jednog dana će se vjerojatno i Bog njima smilovati, jer neko će za njih moliti. Znači, uvijek neko za nekog moli ili radi neke meditacije, kao što za nas su radili neki naši preci ili neki sveci ili neki riši u tim nivoima, tako vjerojatno će nekad doći vrijeme za nekog od njih da se izbavi. Do tada će oni uživati u svojim obredima. Gospodine Kopiću, za kraj nam recite kako mi možemo da se borimo protiv tih vanzemaljskih bića i koje su to vaše neke preporuke, šta mi možemo da uradimo da uslovno rečeno povisimo naše vibracije, naše frekvencije? Bravo, odlično pitanje. Evo, znači, za kraj ja bih malo još rekao samo o Anubisu koji preporučava šta da se radi. Znači, on kaže da oni sa Siriusa, oni promatraju nas preko trećeg oka, ali ne kao promatrači sa Nibirova, kako je prikazano u našoj Bibliji, koji su lično uključeni u programe i situacije koje promatraju. Znači, oni se uključuju u te situacije i manipuliraju sa tim situacijama, tako varaju ljude. Kao sirijski promatrač, on je uključen samo u održavanje fizičke cjelovitosti tijela koja podupire te programe i situacije. Planete u našem sunčevom sistemu i orbiti našeg sustava oko Alkiona ili centralnog galaktičkog sunca. Ako se ne bi održavale orbitalne šablone u formi, određene šablone ne bi nastale u vremenu.
Znači, ako zauzmemo položaj tijela kao velike piramide, kada je treća dimenzija potresena od multidimenzionaliteta, znači od bića koji su multidimenzionalni, kada je došao taj photon bend, ostaćete u formi, to je jako velika energija. Sjednite u lotos poziciju ili stojite, kreirajte energiju u vašim rukama, možemo stati ovako i kreirati energiju u vašim rukama. Stvorite piramidu, raširite ruke, a preko čakri srca, trećeg oka i krunske čakre stvorite vrh trokuta. Stvorite vrh trokuta. Taj vrh može stvoriti isceliteljsku energiju u bilo čemu. Tako možemo opstati u novom polju dok se ne uskladimo sa tim novim energijama. Mnogima će biti potrebno isceljenje, a ova tehnika će održati vašu cjelovitost u trećoj dimenziji. Znači, stavljanjem vaše svjesnosti u fizički položaj tijela održat će vašu cjelovitost kada ulazite u photon bend, jer to je velika energija koja čisti. Kako bi spriječili da ne budete raspršeni u eksploziji, potrebno je zadržati tu poziciju tijela koja može izdržati tu energiju. Zato mi preporučamo u jogi da se sjedi u lotosu. Šta je lotos nego piramida? Znači, noge su tu prekrižene, glava je tu piramida. Mačke su veliki učitelji. Vi si učite da morate usporiti vaš tempo života. Naučili ste da morate mirovati nakon ozljede prije nego ponovo se pokrenete. Počeli ste pridavati pažnju vašem statusu fizičkog tijela, a to je zato jer vam mi šaljemo geometrijsku svjesnost u vaše fizičko tijelo da vam pomognemo prisjetiti se ove vrste cjelovitosti. A to je ona Merkaba, to su znači oni trokuti, kvadrati, tetragoni i tako dalje, tetraedi i sve te stvari. Znači, moment kad ćete se prestati kretati, zastati i zadržati tjelesnu poziciju kako bi zadržali snagu koja dolazi na našu planetu, to jest na planetu Zemlju. Zbog toga mi zauzimamo te pozicije, sjedimo u miru i meditiramo. Što se tiče odlične aktivnosti Plejade, oni su izvrsni učitelji koji vas uče kako zadržati energiju u vašem srcu, centru dimenzije vaše sfere. I kaže, ja ću taj utjecaj Plejade nazvati foton fokus. Sa njegovog gledišta on drži čvrst fokus trećeg oka na cjelovitost našeg cijelog tijela, ne samo na srce. To je njegov zadatak. Plejade drže fokus na ljudsko srce, dok Sirius drži fokus na geometriju cijelog fizičkog tijela, to je ta Merkaba, i te pozicije. Mi manifestiramo tehnike jako brzo i drevni učitelji šamanskog pokreta tijela dolaze na vidjelo. Znači, Sirius su šamani i Plejade isto. Ali Plejade su više vuku na jogu, ja bih rekao. Na vašoj planeti ima mnogo tehnologija kao što su joga, mudra. Mudra, šta je mudra? Mudra je znači položaj rukova. Znači, ovo je Sarvajoni mudra. Sarvajoni mudra koja aktivira svih 7 čakri. Tako da, to su te stvari koje treba znati. Mudre pozicije fizičkog tijela i one će vas zadržati u vašem tijelu kada ulazite u svjetlost. Kaže, ja, Anubis, ležim ispruženim leđima i tako formiram savršenu krivulju povlačeći moju krajažnicu unatrag, koja povećava energiju kundalini, energije u mojem tijelu. Sa mojim šapama ispruženim naprijed ja gledam kroz vrijeme i držim geometrijske forme u svemiru. Ja održavam bdjenje nad vašim fizičkim tijelima. Ovih dana je sve više kaotičnih energija koje impulsiraju vašu formu ili vaše tijelo. Vi ćete ostati na mjestu ako se ne uskladite sa procesom koji pokreće vašu planetu u cjelovitost. Sad je vrijeme da pokrenete vaše tijelo u poziciju koja vas zatvara u tetraedarsku svjetlosnu geometriju. Ukrutite se i pustite se kad osjetite da se pružate u svemiru. Znači, ja bih još preporučio ljudima da recimo rade jednu vrlo jednostavnu tehniku, praksu, da vizualiziraju svjetlosnu spiralu kako dolazi iz dubine svemira negdje sa zatvorenim očima, ulazi kroz krunsku čakru, prolazi do plexus solarisa, izlazi van kao zlatno svjetlo
i obavija našu auru, naše tijelo, i stvara zaštitni omotač. To je vrlo jednostavno i to može svako prakticirati. Osim što može prakticirati za sebe, može prakticirati za svoje prijatelje, za svoju familiju. Jednostavno vizualizira kako su familija ili prijatelji oko njega sjede u krugu i kroz njih isto tako prolazi to svjetlo, ulazi kroz krunsku čakru i izlazi kroz plexus solaris i stvara tu zlatnu auru koja štiti od sve negativnosti. I na taj način štitimo i njih i na taj način pokrećemo i njih da se oni bude. To je jako bitno. Mi moramo sad raditi za svakoga koga možemo raditi. Znači, nema tu one sad priče da se mi nešto ne smijemo petljati u karmu drugih ljudi. Mi se ne petljamo niči u karmu. Mi samo dovodimo svjetlo. Znači, po toj logici i Plejade i Sirius bi se petljali u našu karmu. Ne, oni se ne petljaju u karmu. Anunnaki se petljaju u karmu zbog toga što nas prisiljavaju da radimo ono što mi ne bi htjeli. Tera nas stalno, zabranjeno ovo, ucenjuju nas i tako dalje. Ako ne napraviš to, nećeš moći ovo. Ako ovo, nećeš moći ono. I to je taj sistem, to rade i religije, to rade i vlasti, to rade znači, sve strukture na ovoj planeti Zemlji. Znači, preporučujem da se ljudi okrenu što više sebi i da shvate da je svaki pojedinac od nas bitan. I bez obzira ako vam neko nije drag u familiji ili u nekoj bližoj okolici, stavimo ga u taj krug, tako da se on čisti. A ne sada neko nije drag pa ćemo mi slati prema njemu neku netrpeljivost i mržnju i onda šta stvaramo, znači, tu energiju, lošu energiju, tu frekvenciju kojom se oni hrane. Znači, još sam zaboravio reći da se u stvari oni hrane sa tom frekvencijom. Svi se hrane sa nekom frekvencijom, oni se hrane sa tom tamnom, gustom, negativnom frekvencijom. Tu frekvenciju možete vidjeti kada gledate bilo koji film i odmah vidite, tamo čujete neku muziku koja vas straši, da nešto očekujete, da se nešto desi, da će neko iskočiti iz neke tame, da će neko lupiti, da će neko gubiti i zadaviti i sve te stvari. I to je ta energija koju oni konstantno kreiraju. Mi moramo ići kontra i moramo misliti jedne na druge, pomagati jednim drugima koliko možemo. A možemo na ovaj način. Na ovaj način možemo pomagati drugima da oni čak nisu niti svjesni da im pomažemo. Jer isto tako je neko i nama pomagao. Neko biće, recimo na višim nivoima, koja ima auru koja je možda velika 150 km u krugu, 200, ona je možda došla blizu nas i poslala svoju energiju. Mi imamo malu auru, možda par metara kako neko ima možda i par centimetara, ali što više radimo na sebi, ta aura se više širi i mi možemo postati jako veliki i širiti tu pozitivnu energiju i te pozitivne frekvencije i vibracije i na taj način ćemo se rješavati tih negativnih frekvencija. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Drago Kopić, nadam se da ste nešto naučili. Zapratite naš kanal ako već niste, a slobodno i podelite ovaj sadržaj svim onim prijateljima za koje smatrate da ovaj sadržaj bio relevantan. A mi se gledamo u nekom od narednih izdanja. Srdačan pozdrav i prijatno!